presiden po. Puamat karbi at tumabang. Yak tek na tumutsikroy tek. Dak kacing room tek apot. Si Solando karbi ararapan nilitung karbi do charlia song hin ben kadong pajir lo kini ladak labangso media mate press meet do ben apran si bangke kado kabe karbi ararapan nilitung hin ben kacuro pajir kantung la sit alang litung han kado we handa curo lo kacuro nang ko bandala pulo non nilitung ajak dingklui ben kacesong PGR mate BGR long lepen haladak keduthi batuma phan lungnang jipu halabang so kacesong penaan ningkan setame cuce son sedolo penaan na songja atum tapena abang photum arena setahu ke so dadolo lason darak si non jasmet per bangke kedantang phelang pi along mate keronia long eltom SC youth front lapen hadak niltom akote kese atum abang photum areng hu sopen kadok be suluk sudak dolo lapen kadok kabe kecitu dum no halabang so kecitu rat akacitu bangke pini isi bangke angket lang lo la bangke la ini samping lason dakak si non ke banjia ni parti cipupe song cipupe pen karbiara datum kecitu dolo pulo tangte ini tum kicunce derji awe kasi puthot kacuni ribang la pulo khai ke sungo longke kadoko be tame monopis tame lason citu cerap citu bangke kenang sot lapen isi kicuni ribang la pulo eltum kacesong ta krong do asi kececok kecetheng pe kabedet pen pini nongkhong kacesong kecun opot bangke ning kelas pe kadoko phanda choro bajelo lason dakat si kedamtang cisong bom hut ya song office adung lo elitum kehai Dr. Tulan Rohan CM banglo haladak alang liram pen nil toma members tumben pasabu lam stor ko do chello hala suhur bangke ini oi piglo bon sitame alang li halabang so ajo lam chak nang pite kampen alang li pini labang so lam chak kepacung dera jok nilitum thangmat non ini oi thai le dano lapen alang li phan churure ta un e athema ko ane ladak ilitum karbiang long leaders na man lo council long cari lo sedame labang so decision bang pithi tek pini bang ke alang li decision ki piun thekde ala so jakong kechup herang therapot alang li phan nilitum kabilo chalia so hin basame alang li phan bang ke churupati khin lo lapen non jasmet pen bangke nilitum kecuru gantung bangke Dr. Dilip Kathar alang li labang so kacesong keglong pen nilitum phantame nang litum ta cerap citu dun pen kacesong nun phet upapot anin kan sampen karbi lo chalia song along bangku abak kitoan tum keso kiun itu pulang te alang ya kecoy pian selang pon po pula bangsu lam alam na paklan pot alang handa curupon tung tame labang so long non jasmet pen halabang so akacesong kicu na long pen sini oi meme la polo opposition leader mate congress leader Debabrata Saikya akehai alang li labang so eviction na puthar bangke alang li ningkan samse cepaklan alang li public platform long chakar li pini assembly long antame labang so alang paklan apot bangke ningdu parpik lapen la alang li labang so kininje bangke alang li political motivated ngasi nang da karbi arada sentiment lapen kada karbi ang long arada sentiment bangke alang li chimi pamenaji jongsi Debabrata Saikya karbiang long bang poson ti alang lidak chini pameji apolo sitame acar pan ke lahai nang ninje dun tam nang soy dun tam bang ke dili tum bang ke krokre non eviction ke paduk jibu karbiang long asiem pangdade rapi bang ke nili tum ke karbiang long asiem long si arjab dun plugi jong si nang ni eviction krokre bulote nang li phan sitame nili tum ke
jak Congress tame nili tum make thuna ko ji nangli tum han non election mambo nangli tum han nili tum na pesik sadun benji lahai nili tum a sentiment na bangke nangli lahai nang ining na chot tum nang ining na chot teng nang ni usina ala li khan ke achini tum asi non na bangke la pulo kitam tangan akachi song along ili tum thepolo song tum si ot ponchotetik ba kumane si ot ponchotetik tame non rat kachito bang nang tang lopot jasme pe bangke rat tuman bangke kachuru bangke to veglo apani si chuning ri nili khan si tame ba kum anut kape same hala so credit bang pi vet nang ne athiman nili tum ta rat long si do chot rat aja kom si do chot nili tum klem ke dam bang rat khan si klem pi lasi nili tum han credit na pira nang ne lake kadu babe phanda isi credit bangke tuning lage rat credit si dolo ko bang si nili bake hokon anan ni je islam think hue and cry in our minds. And the people of Karbi Anglong, especially the indigenous people of Karbi Anglong, are very hurt by his statement. We have been demanding this eviction process in the PGR and VGR for long and in decades. But his statement made us think that he's playing a very dirty politics right now. I would like to make it clear that the Karbi Anglong District Congress Committee was also there in the meet where all the party and our organizations meet was held, convened by the Karbi Anglong Autonomous Council. They have no questions, they have no doubts. They agreed with what the people said. But today, what we have seen, not only in media, not only in the social platform, but he has made a statement in the Assam Assembly as well. He is hurting the sentiments of the indigenous people of Karbi Anglong, and I request him, and not requesting, I also want him not to hurt the sentiment of the indigenous people of Karbi Anglong. We, the Karbi Student Association, would not hesitate. Will not hesitate to protest his party as well if he is not refraining from making such statement in the future. So with this, I once again would like to appeal to all the people of Assam that this fight is against the encroachers and this is the fight of the indigenous people.